nije dovoljno, kao što i znate sami, u toku je ciklus predavanja u oči Vaskrsa, točnije u toku Vaskrskog posta, gdje svake nedelje imamo radost da gostimo nekog od duhovnika. Ove nedelje, koje ne možemo reći u gostima, jer ima naš domaći otac i predsjednik, otac Makarije, svima vama dobro poznat, pa i potreba da posebno ga predstavljam, a samo predavanje uliva onako u nas, ohrabruje nas jer nam svima radosti često manjka u ovome vremenu koje je puno izazova i iskušenja. Često nam to košta samu radost koju smo uspjeli da saberemo, da prikupimo, pogotovo u toku posta kad se trudimo da naša lica namažu uljem, da se radujemo, da postimo na pravi način, da ne budemo sumorni, nego radosni, a to je svakako posljedica sjedinjenja sa Hristom. O tome će nam podrobnije govoriti otac Makarije, upravo o Hristu kao radosti istinitoj, kao onome koga nosimo u srcima svojim, kao beskrajnu radost i jedinu istinsku radost koja nas može obradovati na pravi način. Evo dajem riječ ocu Makariju, a vas molim da pratite pažljivo predavanje, jer je svakako korisno u toku posta, tome jemčimo, da postavite na kraju pitanja ako bude nekih nedoumica ili da podijelite neko vaše iskustvo, da komentarišemo, da bude onako interakcije kako bismo otišli bogatiji duhom sa ovom ocu Makariju. Izvolite da stavite. Ako ne bude bilo pitanja, predavanje će da traje dok ne budu pitanja. Traje će 3 sata, 5, koliko treba. Dok ne bude pitanja da se postavi. U svakom slučaju tema, otac Nenad je već rekao suštinu teme i uopšte razgovora o nekakvoj radosti jeste u stvari razgovor o Hristu, jer on je jedina istinska radost u ovome svetu. Dakle, smisao našeg života i svega što smo mi ovdje na zemlji jeste da se susretnemo sa istinskom radošću, odnosno sa samim Hristom. To i učimo u crkvi. Dakle, u crkvi ne učimo kako da se ponašamo i šta treba da radimo, jer to, kako bih rekao, je samo jedan spoljašnja manifestacija naše vere, ali suština jeste da se susretnemo sa Bogom. I ako to promašimo, dakle, ako se ne susretnemo sa Hristom, onda čitav naš život će biti uzorudan u ovome svetu i bit ćemo nesvjesni. Dakle, ako u sebi imamo tugu i tu vrstu neke nesreće, okajanja, zadovoljstva, to znači samo jedno, da smo udaljeni od Hrista, ništa drugo. Dakle, ako to u sebi prepoznamo, to je to. I to se stanje neće promeniti. Mislim, možda neki naivno misle sad će tu da se to nešto promeni, a ja ne moram ništa da radim, to se samo promeni od sebe. To se ne dešava tako, to, kako bih rekao, nije ni normalno. Da ja ništa ne radim, a to će da se promeni. Jer ako ja ne radim, ako se ja ne pokrenem, neće se promeniti ni to. To je ta istinska sloboda koju Hristos dao nama kao ljudima, dakle slovesno biće, da se mi slobodno i svesno opredeljujemo za njega. I to je ono u stvari što mi treba da naučimo. Da ne budemo pasivni, da ne budemo porobljeni pre svega sami sobom, odnosno zatvorili u taj mrak površnih uma koja nas tera da samo prisiljava, odnosno da živimo samo u toj horizontalnoj ravni života, na jednom nivou ne veće nego jedna životinja što živi, možda samo nema razum. Mi imamo razum, pa smo još gori nego životinje u nekim stvarima. Tako da to pre svega treba da znamo i da shvatimo. I sad, jedna važna stvar koju treba znati u svemu tome. Sve ono što mi radimo u životu, suština je da mi prihvatamo, dakle što god nam dođe
od misli ili bilo kakav predlog misleni, to se neće ostvariti ako mi to ne prihvatimo. Dakle, mi to činimo voljom, što god da se približi i da nam se ponudi kroz naš um. I onda, kad je to voljnjak, dakle, mi se sami opredeljujemo da li hoćemo da budemo radosni ili tužni, suštinski, govorim u smislu teme koje obrađuju. Radosni u smislu biranja Hrista, bit ćemo radosni, ili tužni, biranje strasti, koja je u stvari suprotna Hristu. Svaka strast koja u stvari udaljava nas od Hrista, na taj način ostvarena na pogrešan način, ona nas udaljava od Hrista i to donosi tu istinsku tugu. Sad, kako bi mogli da počnemo? Ima nekoliko stvari, u stvari ja ću neke stvari da vas pitam, pa da vidim da li to prati. Jer nije samo smisla da ja sad pričam predavanje, ovo sve što ja pričam, svako od nas bi trebao da se bavi time. Ako u crkvi bi trebao da se bavi time, ne bi trebao da je nezainteresovan za to i da dolazi da bi nešto čuo novo. Mogu bi samo da dobije ovde, realno bi bilo da dobije pojašnjenje, da jedni drugima pojašnjavamo ono što živimo. I ako se to svede na predavanje, kao što uče u školama, neki intelektualni čin, to je potpuno promašaj. To onda nema smisla uopšte, ta vrsta odnosa. Nama je to malo možda i neko nasledstvo, odnosno taj svetski duh se uvukao u crkvu i onda se to tako čini da to treba sad da dođu tu neki guruji koji će donositi neko znanje, a mi sad treba to da čujemo i tako, mi svo to znanje imamo. Mi se pričešćemo telom i krvom Hristom, mora da imamo taj susret sa Hristom. Neće to je čak osuđeno na Vaseljskim saborima, takozvani gnosticizam, gdje su postavili oni koji imaju znanje neki, a ovi drugi nemaju znanje i sad oni to znanje. To obično ovi guruji, ovi novojavljeni, novopečeni psiholozi i, da kažem, raznorazni i uticaj i stručnjačkih tih religija, donose taj duh guruizma, gdje sad ima tu neko koji ima svoje znanje, svoje stvari ne znaju ništa i sad on to znanje prenosi i oni to slušaju kao neki pasivni posmatrači. To je totalno pogrešno. Taj odnos, pre svega u crkvi, kod nas odnos sa Hristom, nije uopšte takav, nego to je jedan dinamični odnos svakog od nas sa Hristom, gde mi na svom nivou, gde se nalazimo odnosa sa Hristom, prepoznajemo neke stvari, da li ih imamo ili ih nemamo. Da li se nalazimo na dobrom putu, da li je ispravno to što razmišljamo, to je ono što najviše i lomi čovek u ovom životu. Da li dobro razmišlja, da li to što radi, da li je to dobro. Kad dobimo potvrdu da je to dobro i vidimo, da kažem u nekom smislu, plodove toga, onda dobijamo i elan da to što radimo je dobro, dobijemo onaj, da kažem, vetar u leđa, onda dobijamo istinsku radost. To je taj, da kažem, ključ istinske radosti, odnosno potvrde da se susrećemo sa Hristom. I naravno, to ne može biti samo naš jedan stav, da kažem, samo mi sad to prepoznamo, niko drugi ne prepozna. Crkva je zajednica, tako se to mi zajednici prepoznaci. Dakle, mi prepoznamo to pre svega u crkvenoj zajednici, ali i u zajednici u kojoj živimo, bez obzira gde se nalazimo. Znači, to se prepoznaje kao tako, jer ako ja nešto fantaziram da imam, a svi drugi kažu da nemam, možda je to interesantno u današnje vreme pomenuti. Znači, svi tvrde da nije tako, a ja tvrdim da jeste tako i ja sam upravo. To ima neki poremećaj, ne znam, psihološki, to sam čuo, ne znam kako se zove, ali toga ima dosta. To je stanje, dakle, čovjeka koji je zapao u jedan totalni mrak i to je, gledano sad, kad bi vratili malo dublje u odnosu na strasti kod učenja svetih otaca, to je totalna gordost. Dakle, čovjek misli da je on jedini u pravu. Ima li još koga u pravu? Ne postoji niko da je drugi u pravu, dakle,
I sad je to neki proces, što više ima takvih stanja, to onda među sobom ljudi samo ratuju. Ratuju prvo misleno, a posle se to pretvaraju neki fizički sukob i ratovi, da kažem, i na nivou društava, naroda. Zato i kaže o poslednjim vremenima, kada Hristos pitaju Gospoda kako će biti taj kraj. Kažu, ustaće narod na narod, carstvo na carstvo. Ljudi će početi da ratuju među sobom. Dakle, od toga da su otišli svi i svi misle da su jedini pametni na ovome svetu. Što više toga je bilo, sve će nam lošije i lošije biti. Dakle, sasvim suprotno, Hristos donosi drugu nauku, a to je nauka pre svega smirenja. I kroz to smirenje susret sa samim Bogom, a to znači istinsku radost, odnosno istinsku ljubav prema svima, to znači istinsku slobodu, da nemam neprijatelja. To je najvažniji deo, više nemam neprijatelja. I nikoga drugog ne vidi spolja da je moj neprijatelj, posebno ne moj bližnji, nego jedinog neprijatelja koja prepoznam, o tome je pisao puno sveti vladika Nikolaj, a to sam ja sam sebi. Kad ugledam tog neprijatelja, onda ću shvatiti šta je istinski strah. Tad ću prepoznati. Dakle, do tada još uvijek sam u nekom mraku, još uvijek ne znam šta je istinski strah. I sad, da bi napravili jedan kontrast radosti, pričat ćemo malo šta znači tuga u pogledu otačkog učenja i kako da je prepoznamo kod sebe. Rekao sam da je to voljni akt kojim smo mi porobljeni, voljno i dobrovoljno. Dakle, pre svega kao oni koji ne znaju, dakle, neznanje je najgore, pa kaže za njih ide neverovanje. Dakle, mi se povinujemo tome zato što ne znamo da postoji istinska radost, ne znamo Hrista, da prepoznajemo ga i onda se saglašavamo sa tim da to treba da bude tako i tonemo. Prosto i knez ovoga sveta nas ubeđuje da je to tako, da Bog ne postoji. Međutim, Bog je radost i mi moramo da se prilijepimo voljno za Boga, dakle da sami odbacimo tu, da prihvatimo radost. Znači nije dovoljno, mi obično odemo i pola uradimo. Pokušavamo da odbacimo tugu, ali ne hvatimo se za radost. Znači, postoji još jedan taj iskorak koji moramo da napravimo, to je iskorak naše duše, koju mi moramo da se priključimo. Dakle, svoja volja. I to je važno da čovjek to shvati i razume, i to je izbor naš. I šta je sad tu problem koji mi ne želimo da prihvatimo, odnosno gde se javlja problem? To je naše samoljublje i egoizam. Zato treba podvig. Zato treba raspeći. Kaže, svetlost svetli u tami i tama je neophodna. Dakle, ovaj svet, pritisnut tamom greha, dakle, on pritiska i pokušava čovjeka da zarobi u tom. I mi moramo stalno da iznova, zato je crkva mesto podviga. Nije to samo podvig ovdje nego u pustinju pa se podvizava. Nego svakodnevno, danonoćno, 24 sata se ja podvizavam time da me ne prevlada tama, nego se bori za svetlost. I to od mene traži Bog. Neće on umesto mene to da uradi. Ako se ja predam i kažem neću da se molim Bogu, teško mi je, ili ne vidim ništa, ne osjećam od toga, to znači da sam se predao tami i ja sam u tami. I ja sam popio čašu tuge i hoću da je pijem. Iako sam nesrećan, vidi da je to nesreća, ali ja hoću da je pijem i što čovjek duže ostaje u tome, sve više i više razara svoj psihofizički i telesni, da kažem, hram Duha Svetog. I zato, posle određenog vremena, nama se javljaju određene bolesti, da li psihičke, da li fizičke, kao posledica toga našeg neprihvatanja, odbijanja da dobijemo, da se prihvatimo za Hrista, zato što nam to izgleda teško ili nemoguće. Dakle, onda tu je povezano, kako sam rekao, prvo neznanje, a onda ne verujemo da to može tako, ne verujemo da možemo da ostanemo stalno sa Hristom i da se ne razdvajamo od njega, recimo, a spremni smo, recimo, da budemo potpuno porobljeni nekim grehom, kao alternativa odnosa sa Bogom. Evo,
ima pušača ovdje sigurno, eto, jedan primjer, pušač samo razmišlja o tome gdje će cigare da nađe. Da slučajno njemu ne pojavi se situacija da su mu zatvorili sve prodavnice i da on večeras nema cigaru za to. Dakle, taj odnos želje ka tome je u stvari odnos moj isti sa Bogom. Tako isto čovjek razmišlja koji kao zaljubljeni čovjek u odnosu sa Bogom, dakle i on se drži Boga gdje god ideš, šta god radi, on stalno razmišlja i planira kako će, gdje će se sa Bogom najbolje sresti, gdje će Boga najbolje vidjeti. To je jedna dobra slika da čovjek razume koliko u suštini mi robujemo nekim drugim stvarima. Svako ima neku svoju, da kažem, strast koja ga vuče, koja je dominantna, recimo koja je slastoljubiv i voli da jede, ponovno razmišlja da će što da jede, samo gleda gdje su restorani, gdje su kafane, gdje će da popiju. Dakle, to je prosto taj odnos. I u nas je, vidite, ugrađen odnos sa Bogom u svim odnosima oko nas. Samo što mi ne vidimo tu glavnu nit kako u suštini da se mi susretnemo sa Bogom i kako da se držimo Boga. U crkvi dođu i kažu nam molite se, jeste, treba, postujte, jeste to, činite da vam jeste to, bdite, radite ovo, radite metanje. Sve to treba da nam pomogne da dođemo upravo u taj odnos sa Hristom, da s njim ostvarimo jedan trajni odnos, odnosno, kad govorimo u kontekstu recimo molitve, to je neprestana molitva. S tim, što se to, ono što je prednost kod nas, ono što nam Bog daje i dao svojom žrtvu, jeste da mi to činimo kroz blagodat Duha Svetoga, koji nam se daje. I Duh Sveti se moli u nama. Mi smo se odlučili za Hrista, krstili smo se u Hrista, dobili smo blagodat Duha Svetoga. Sad tu blagodat treba da pustimo da u nama se razvije, odnosno da joj damo prostora. I u jednom trenutku iz nas će da potekne ta blagodat, odnosno sami Bog će se useliti i kaže ja i Otac doći ćemo uselit ćemo se u vas. Doći ćemo uselit se u čovjeka, Bog, onda iz njega izvire živi Bog. Tad postaje istinska sveta svetu i tad imamo istinsku radost zato što više ništa ne može da nas urobi. Tako da ko se plaši, ko ima strahove, glavni cilj treba da mu bude da se susretimo s Hristom i više neće imati strahova, jer više prevazilazimo tu dimenziju bilo kakvog straha, odlazimo u dimenziju da više ni smrt nas ne može rastaviti od Boga, odnosno i sam čovjek, kada se susretne sa Bogom, ovaj život mu postaje, da kažem, tesan i tegoban. I on, kako kaže apostol Pavle, žurim za time da što pre dođe do Hrista. Dakle, da što pre umre. Neću onda kada Bog kaže, ali mi je ovaj život ovdje prazan, isprazan, kao kad nekoga volite, a nije tu sa vama. Pa vi stalno da budete sa njim. Tako taj odnos sa Bogom. U tom odnosu treba da bi čovjek ne bi izgubio, dakle, u svom životu Hrista, mora da ima tu dimenziju radosti od poznanja i susreta sa Hristom. Kao što sam rekao, to je taj živi odnos sa Hristom. Sad, rekao sam da ćemo nešto da kažemo oko tuge, kako je tu Sveti oci tumače tugu. Tuga i u njim je kao dve strasti koje se javljaju, njih 8. One su na 5. i 6. mjestu da kažemo, borbi koju čovjek ima sa sobom. Sad govorimo, kažemo, o jednoj drugoj dimenziji borbe sa samim sobom, gdje treba da prepoznamo kada nama vlada tuga i kada mi treba da se oslobodimo od nje. A što sam rekao, niko neće da se oslobodi osim ako mi to nećemo. Dakle, nemojte da očekujete da će drugi nego ja moram svesno da se oslobađam toga. Prvo da prepoznam da je to u meni, a onda da se oslobađam toga, da to ne želim i ono što ne želim, to neće uzgled biti sa mnom. Ono što želim prihvatam i da kažem, pokleknem i kažem to je tako
to je gotovo. Ja sam ona me progutala i ja sam se predao. Sad, to je ta borba, taj podvig koji moramo stalno da imamo. To nije lako. Nije lako čovjeku telesnom i koji telesnom boji. Međutim, kad osjeti blago Duha Svetog, to onda bude lagano. Više ne osjećate udarce kao težinu, nego osjeća kao podstrek za dalju borbu. I sad, šta kaže, recimo, kada se tumači kod otaca, kada se govori o tugi, kako bi da prepoznamo šta je tuga? Odnosno, to bi rekli, mogli da kažemo kao dijagnoza. Dijagnostikujemo kao što imamo i ovako dijagnoze kod doktora i ovdje imali dijagnoza. A recimo, duhovna dijagnoza. Kaže ovako, ako uspe demon da uhvati, odnosno duša pristane da je obori iz raspoloženja, svetog raspoloženja, odnosa sa Bogom, on je raslabljuje do kraja i guši je. I kako mi prepoznajemo to da počinje naše gušenje u stvari, kako padamo u tugu? Prvo, ne daju molite da vrši sa običnom srdačnom živošću. To je prva stvar. Znači, molitva nam je pokazatelj kakav odnos imamo sa Bogom. Da li smo poklekli, da li smo pristali na tugu? Dakle, ako ne vršimo sa običnom srdačnom živošću, ako nam je teška, tegovna, mrzi nas, čim počnemo da se molimo nešto drugo i da radimo, dakle, mi smo zagadili tugu, ali smo se svesno predali. Nemojte da mislite da je to sad neko drugi. Mi se svesno predajemo. Bog traži od nas samo ono što možemo, ne traži ništa što ne možemo. Druga stvar koju treba da prepoznamo, da ne može da čita sveštene knjige, Sveto pismo, kao duhovnom oruđu i leku. Sveto pismo i Sveta Otca. Dakle, to postoje tegobno čujemo. Neka to ću kasnije, ne mogu sad, ovako napraviti, i život prolazi i ja svaki put razmišljam sad ću, a nikako to da radim. Dakle, to je druga stvar. Znak da smo prigrlili tugu. Zato nismo radosni. Treća stvar, isto važno, u odnosu sa ljudima. Čovjek koji je obuzet tugom ne može da bude miran i krotak sa bližnjim. Znači, ne mu smetaju bližnji, ne može biti miran i krotak, nego je drzak, protivi se, svađa se. To je pokazatelj da je zagrlio duh tuge. I četvrta stvar, ima ih još, ali ovo su neke osnovne, kaže da je prema obaveznim delima poslušnosti, odnosno rada, ono čime se čovjek bavi, ne mora to da bude samo u monaškom nekom smislu, da je poslušnost, nego i čovjek, svaki koji radi svoj posao, znate, kaže, čini je netrpeljivim i ropčićom. Dakle, ja idem na posao, na ropčim, što mi je plata toliko, zašto sam ustao jutros, zašto pada kiša, to su sve znaci tuge, koga ću da sretnem, a ne mogu ovoga da vidim, ovaj mi smeta, milion stvari će doći čovjeku. Znači, to znači da je u kanđama tuge i da je daleko od Boga. Dakle, ovo sve suprotno Bogu. A, nažalost, mislim da toga ima dosta kod nas. Znači, da bi se toga oslobodio, ja moram da se oslobodim. Ja moram da se oslobodim toga. Ja moram da sebe oradostim i pokrenim što ću da idem danas na poslu, što ću služiti Bogu, što ću služiti bližnjima. Znači, moram sebe prisilim na suprotno, a ne da se predajem tugi. A to je, dakle, šta se događa? Kaže, lišeš je svakog zdravog rasuđivanja. Znači, to je bolestno rasuđivanje uma. I pomutivši je srce. Dakle, od uma se pomućuje srce, naše osjećaje prema bližnjima, ona čini izbezubljenom, opijenom, te je skrušava i davi pogubnim očajanjem. Dakle, vraćamo kao očajanje, odnosno mi smo nekim jezikom psihologije u depresiji. Dakle, to je to. To je vrlo jasno i savremenim jezikom. Ali evo, sveti oci su bili, ovo recimo govori sveti Jovan Kasijan, su bili perfektni psihoterapeuti. Ne treba nam nikakva psihologija.
i psihoterapija. Evo, sva psihoterapija, mnoge psihoterapije. E sad, ono što sam rekao malo pre, sad ću jedan deo da vam pročitam, ali u vidu pitanja. Dakle, hoću da mi neko odgovori ovo sad što bude. Da nađe problem gde mi kao ljudi u izboru našem pravimo grešku. Gde je problem? Kaže ovako. To sam rekao da je naš voljni pokret duše jeste da izabiramo ono što nije tuga, suprotno tuge, odnosno Boga. Kaže ovako, ukoliko želimo da se zakonito trudimo podvizima duhovne borbe, dužni smo sa podjednakom pažnjom lečimo ovu bolest. Mi smo dužni da lečimo. Ne drugi nego može da nam pomogne, ali ne može da se izleči ako mi nećemo. Mi ne verujemo i zato se predajemo. I sad kaže ovako, kao što moljac nagriza odeću, crv drvo, tako i tuga čovjeku izjeda srce. To kaže u Premudrostima, Solomon kaže. Tako jasno i određeno božanstveni duh izražava silu opasne i pogubne strasti. Kao što odeća koju su izjeli moljci više nema nikakvu vrednost, niti je prikladna za časnu upotrebu. I kao što drvo koje su izlizli crve više nije za građu ili ukras makove razvije, makar i osrednje, već zaslužuje da bude odložena radi spaljivanja ognja, tako i duša koju proždiru ugrici sve uništavajuće tuge više nije prikladna za prvosvešteničku odeću, odnosno za miro duha sveta. Dakle, čovjek koji dopusti da ga tuga izjede, odnosno predaje se tuga, nije više prikladan, znači kad crv pojede drvo, nije više prikladan da primi blagodat duha sveta. I sad, da se to već odgovori, ali u suštini, ko je kriv za to? Ko može da bude kriv za to? Što? Sam čovjek. Sam čovjek i niko drugi. Znači, dogod mislim da mi je neko drugi kriv, a nisam ja taj koji dozvoljava da me tuga probuta, ja sam pogrešno raspoložen. I ja sam u stanju osude svih. Znači, to je to. Ne vidim sebe dobro, ne vidim da sam ja taj koji prima tugu, ne vidim da sam ja taj koji su svesno dojao od toga, mene guta tuga i onda mi ništa ne valja na ovom svetu. Znači, ove 4 stvari koje smo nabrojali me gutaju. Jer ja to tako hoću. Ništa drugo. Ovo je povezano sa uninijem. Dakle, rekao se 5. i 6. borba je povezana sa uninijem. Hoću da vam kažem kakav je mehanizam odbrane. Mislim, sad ispričali smo šta je to kako toga, sad pitam kako da se branim toga. Šta treba da uradim, kako da postavim svoje unutrašnje stanje, a da to u stvari donosi plod neki. Jer besmisleno ovako, ja sad imam činjenicu ovako onako i jedna je stvar konstatacija, kao dijagnoza, evo, kao kod doktora, dijagnostikujem, to i vidim kod sebe. Isto tako ljudi, duhovnici, kad rade s ljudima, isto kad skrene da priča sa nekim, on prepoznaje kod njega sva ova stanja i onda pokušava da ga izvuče iz toga. To je osnovni princip. Ne pričamo ovo nikakvu nauku, ne znam kako ovako ide. To svako od nas ima. Kako kaže sveti vladika Nikolaj, kaže, ja sam mislio da sam ja to imam. U smislu prisustva, blagodati, odnosa sa Bogom. Kaže, a onda sam shvatio da svi to imaju. Svaki čovjek ima. Ali samo to oni držu pocepanom džepu. Vidite, to je taj pocepani džep, gde ja propuštam i to ide kroz ne zaustavlja. Moram ja da zaustavim. Neće mi Bog pomoći ako ja ne zaustavim. Neće mi Bog pomoći ako ja to neću. I to moramo da shvatiti. To je suština našeg života u crkvi. To je naša borba. Borba za ono svetlost, da svetli u tami. Iako me tamo pokušava, ali neće moći da me pobedi, zato što je Hristos pobedio u tamo.
I ja moram da upoznam Hrista, da se sretne sa njim i da se držim njega i vidjet ću kako pobeđujem tamo. I onda će biti radostan. Moram da budem radostan. Osjećat ću se dobro, zato što sam sa Hristom i volit ću sve ljude. To mi je prva stvar. To je ta svetlost koja će pobeđivati sve. E sad ima još jedna stvar, a to je kako, odakle dolazi tuga, odnosno poreklo tuge, odakle ona izvlači iz nas, kako bi rekao, kako se pojavljaju u nama. Kako izvlači, gde se nalazi, gde je smešten, gde je utkano u našu dušu, u tom smislu. Dakle, tuga. Da ne bi mnogo išao, čini mi se da sam odužio se da samo ću jednu rečenicu da kažem. Tuga dolazi od njeno poreklo je neispunjenja strasti. Kako to desilo? Kad ne ispunim strast koju hoću, recimo, gnev, ohote ili gramzivosti, i kad izgubim nadu da ću je ispuniti, u meni se javlja tuga. Vidite, tuga što je nisam ispunio. A onda, kako bih rekao, onda lepeza svega toga. Dakle, moje svesno opredeljenje za Hrista oslobodit će me strasti. Ali opet moram ja da to hoću. Znači, Hrist kaže, nije dobro da čovjek bude za drugog čovjeka. Ja se predajem to. Onda ja hoću da ispunim tu strast i pošto nemam uslova stalno da ispunim, ja ću biti tužan. Znači, to je odatle dolazi do jedna strast. Sve su tako postavljene. Sve nam donose tugu ako ih ne ispunimo. I onda znamo da ta tuga koja se pojavljuje jeste od strasti koju ja hoću da ispunim. Ne od toga što me Bog ostavio. Nego što sam ja ostavio Boga, okrenuo se strasti, ne mogu da ispunim i onda sam tužio što ne mogu da ispunim. Sve suprotno od onoga što bi trebalo da imamo odnosu sa Bogom. Da imam tugu, tu radosnu tugu sa Bogom, gde ću takozvana radosna tuga, to je prevod sa grčkog, imat ću tugu radosnu u smislu vidim, dakle ja sam ostavio strast, zamrzio sam strast, ne želim da je ispunim, ona me napada, jer ima u meni prostora, ali ja se priređujem za Hrista i on me izvlači iz toga. Ja vidim da me on izvlači. To je sad dimenzija života u crkvi i odnosa sa Bogom. To ne može niko da vam objasni. Kako se ja to držim Hrista? I onda će biti radostan, ali moja tuga će biti drugačija. Neće biti ovako. To ću kasnije isto da malo pojasnim što to znači ta radosna tuga. Evo sad ovo je isto nastavno koja priča. Zašto to? Da se javlja tuga kad ne ispuni svoju strast koju hoće. Opet, stalno naglašavam ovo, da se tuga javlja zato što ja to hoću. Znači, to pamtite, nikad nije zato što je to neko drugi nametno, nego zato što ja to hoću. Kaže vam, šta se događa u čovjeku? Zašto se u stvari u čovjeku pojavljuje strast? Onda se nikad ne javlja i ne ostvaruje u meni, koliko god sablazni po mene bilo, nikad se neće pojaviti ako u meni nema tkivo koje će ga prepoznati kao slično tamo. Dakle, ako meni sablažnjava nešto tamo, neka strast, kao kaže ovdje, recimo, kaže ovako, žalost i žalost u nama ne podižu uvek zbog krivice drugih, nego zbog naše sopstvene krivice. Mi sami u sebi nosimo uzroke svih žalosti, to jest u semenima strasti, koja čim našu dušu orosi kiša iskušenja, odmah izbiju svojim mladicama i plodovima. Dakle, ako na mene ne izlazi neka strast, bilo kakva budna strast, ide ka mene. Ona
nalazi klice u meni s kojima se ja slažem se sa to više, i onda iz mene izvlači tu strast, jer u meni postoji. Zato mi kad u crkvi govorimo o izlečenju, ne govorimo o izlečenju, o isceljenju. Hristos nas isceljuje, preobražava naše strasti. I on dolazi na to mjesto, blagodat Duha Svetog i ucelevuje čoveka onako kako ga je stvorio. Toliko je u podobi Božje. Dakle, to je ono što treba. E sad, pazite na ovu temu u tom smislu, šta kaže Sveti Vladika Nikolaj u molitvama na jeziku. Kaže ovako: nikako mi zlo ljudi ne mogu učiniti ako u meni nema ranjivog mesta. To znači to. Mi se često želimo, smeta mi ovaj me ranjama, ovaj me povređuje, ovaj ovako mi radi, ovaj me radi. Međutim, nikako zlo ljudi mi ne mogu učiniti ako u meni nema ranjivog mesta. Pazite što kaže Vladika. Kaže, vidim dve pećine, od kojih jedna odavaše eho, a druga piše nebo. I prvo posjećivahu mnoga radosna deca i nestašno se dolihivahu s pećinom. A iz druge se posjetici brzo vraćaju, jer im ne odgovaraše eho. Ako je duša moja ranjava, svako zlo svetsko odjehivaju s njoj. I ljudi će mi se smejati i navaljivat će sve jače sa svoja vina. Vidite kako to dejstvo je na čovjeka. Zato recimo, nađete, molite na jeziku Vladike Nikolaja, pa ćete naći ovu priču njegovu. Starac Jefre Filotejski o tome priča. Kaže, nemoj da pokazuješ ljudima uopšte spolja. Nikad si mnogo radostan, nikad si mnogo tužan. Zato što ćete demoni i u jednoj drugoj situaciji, da kaže, dodavati svoju zlobu na nas. Kako? Ako si tužan, on će ti dolivati sol na ranu. Dakle, nešto te je povredilo i ti sad razmišljaš o tome kako te neko povredilo ili nešto povredilo ili neko, obično više bude neko nego nešto. I što više razmišljaš o tome, sve ti boli. Sve ti više boli. To je ova pećina koja odjekuje. I sve što više razmišljaš, sve više misli ti dolazi, sve više te pritiska, sve više, sve ti je teže i teže. A ova druga pećina, dakle, ako ne odjekuje tim ehom, odnosno, kaže, ako si radostan, isto nemoj da pokazuješ. Zato ako si radostan, đavo će te vidjeti da si radostan, pa će ti napraviti nešto da te saplete, da padneš, da bi izgubili tu radost. Sad to mora da se nauči u praksi. Ni previše radostan, a najmanje da pokažeš. Budi zagonetan i sebi u jednom smislu. Nemoj da pokazuješ spolja. Ako si radostan, budi radostan. Čini dobro ljudima, moli se, baš milion stvari koje bih mogu da radiš. Ako si tužan, nemoj da pokazuješ na to. Nikad nemoj da pokazuješ da si tužan, možda nekom u poverenju, ali nemoj da pokazuješ da si tužan, zato što ta tuga će jednom trenutku sigurno proći. To ću odmah ću da pređem na to, da ne bi u smislu kako se oslobađamo tugi, odnosno to je ovo modeljko koje se tiče uminja. Evo kako ide. Kako ide taj duhovni princip. Prvo, konstatujemo tugu. Čovjek, recimo, gubi nadu, odnosno to je dijagnostika unilosti čovjeka. Kada se podignu talas unilosti, čovjek gubi nadu i nikako im ne gleda kraj. Vrag mu zatim ubacuje pomisao kako je veliko njegovo stradanje, a potom će biti još veći. Kako je on ostavljen od Boga. Da se Bog u njemu ne stavi. Da se sve s njim desilo bez promisla Božeg. I da se to desilo jedino njemu, a drugima se to nikada nije događalo i ne događa se. On kao da čita naše misli u često životnim situacijama, kao da čita sve naše misli. Ne treba vidjeti da je to opšte jedno pravilo za sve ljudi. Mi smo svi napravljeni, da kažem, kao ljudi
nosimo tu ljudsku prirodu na sebi potpuno isti, na isti način. I sad šta kaže? Kaže, ali nije tako. Bog je oduvek kao čarobni otac ne samo nam greške, već i sve te blagovodnike darivao duhovnim okovima i iz ljubavi prema njima, da bi bili uspešni u tvorenju dobra. A tako teško stanje duha menja se brzo i neizostavno. Za njim sledi posjećivanje milosti Božjih utjeha. Kako onaj zlekudi čas čovjek i ne misli da je u stanju da više ostaje u svom dobrom podniku, đavo mu sve dobro predstavlja mrskim. Tako kad prođe ta čas, njemu se sve osvetljava. Sve izgleda prijatno, sva tuga nestaje. Kao da je nije ni bilo. On opet vidi sebe usrdnim u dobrodetelji i čudi se svoje promjeni na bolje. Takva njegova odluka da živi sveto i bogumorno postaje još jača, kao posljedica uverenja da Bog svojom milošću sve čini njemu na korist i dopušta njemu iskušenja isključivo iz ljubavi prema njemu, radi njegovog usavršavanja. Ovaj zaključak svako od nas ko se bori na pravilan način mora doći do njega. Znači, naše stanje je promenjivo. Jedan trenutku osjećamo tugu, trpimo pritisak. Kad to dovoljno bude, onako kako nam šalje promisao Božji, onda nastaje trenutak kada se sve menja, kada nam je sve dobro, kada molitva ide dobro, dakle, smenjuju se ti. Služno reći da čovjek stalno, to je telesno umovanje, u tom smislu radosti, da čovjek stalno u nekoj euforičnoj radosti. To ne može. Nego se smenjuju ta stanja, a ja tu radost po Bogu čuvam kao jednu liniju koja će mi izvlačiti kad su mi teške situacije. Onda ću se držati toga, onda ću tešiti sebe. A kad mi je dobro, u duhovnoj borbi, naučio sam da kad mi je dobro, kad se sve potama, onda mora da učim sebe dole, da se smiravam. Ako neću ja, Bog će mi poslati nekog da me smirava, da me spušta dole, da ne bi poletao u gordost. Ili ženu, ili prijatelja, ili događaj, neki će se desiti, ili žena mužu, muž ženi. Znači, to je život u zajednici. I to tako funkcioniše. I Bog je to savršeno dao nama da kroz to stičemo spasenje, da se držimo njega. Tu stičemo iskustvo života. Ali ovaj zakon, ovu zakonitost moramo da naučimo. Da posle trpljenja te slobe dolazi istinska radost. Istinska sloboda, istinska usrdnost, ljubav ka Bogu. I zašto se to događa? Zašto Bog tako nas, ne kažem, vaspitava na tom smislu? Da prisustvo blagodati, odsustvo blagodati. Duh Sveti dođe tu svima. Zašto nas vaspitava na takav način? Šta je ključni problem kod nas što može da nas ruši i zauvek izgubimo spasenje? Evo pitanje. Znači da sami sebi dajemo taj status dobro. Dobro, tačno. Nezahvalno. Jeste, ali ima jedan termin, ajde da kažem ista rasta, koja je gordost. Znači ovo sve kad ti opisuješ gordost, ti ćeš reći ovo. Recimo ovo, milion stvari možeš da je opisuješ. Bog nas pazi da ne upadnemo u gordost. To je iskonski greh koji je Satan oborio sa nebom. I zato nam pušta te tuge. Sad, znate kako, opasno je kad se mi ne damo. Nećemo ništa da trpimo. Onda se protivimo Bogu. I, ajde da kažem, umjesto da mu pomažemo u spasenju, mi mu otežavamo. I to može toliko da razore čovjeka, da čovjek postane potpuno neupotrebljiv. Znači, onda će ga savladati ta tuga, ubit će ga ta tuga. Jer neminovno kad se protiviš Bogu, dolazi ti tuga, koja te razara na milion drugih stvari, milion drugih strasti će se projavljati u tebi. Koliko priča? Ima 45 minuta. Da? Evo, samo brzo, pa da vidimo neke par pitanja.
Evo, sad ću kratko samo još da pojasnim malo što se tiče radosti. Starac Emilijan, čuli ste za njega, Sila Bedricki, u kojoj su manastir rodili na Kerkiliki tamo. 25 godina je bio u jednom stanju, da kažem, nesvesti, ali bio živ. Ja verujem u najdublje molitvi u svega. Pazite što kaže ono. Duhovni život je sprega od dva elementa. Duhovni život. Odricanja i radosti. To je naš odnos sa Bogom. Odricanje i radost. Šta znači odricanje? Odricanje od sebe znači predavanje Hristu. Znači mehanizam koji funkcioniše tako. Ko se ne odrekne sebe, ne može ići za mnom. Hristos kaže. Odricanje od sebe automatski nas vodi predavanje Hristu. To je princip. A potvrda, jer mi ne naznačimo, mnogi su ljudi odriču od sebe, ali ne idu u Hristu. Potvrda toga je radost. Zato kaže dva elementa. Odricanje i radost, koja proističe od poverenja u Boga i spoznaje i osjećanja da je Hristos za mene se razlikao, da mi je Hristos pripremio stano večne, da mi je Hristos ugotovio krasotan nebu. Ova misla potpuno jednaka sa otačkom misli. Vidite ovo. Ta radost proističe iz ovog razmišljanja. Da mi je Hristos prvo poverenje u Bogu. I spoznaje da je Hristos za mene razlikao, da mu dugujem nešto. Da je Hristos pripremio večne stanove za mene, da bi je Hristos ugotovio kad se opet ne. Kod otaca, to je ono što sam rekao da ćemo pojasniti tuga po Bogu, šta znači tuga. Kad je korisna tuga. Znači, uvek i u svakom, ono ponavljam, jeste naš izbor. Mi biramo to. Mi odlučujemo to. Ne Bog, ne neko drugi. Znači, mi primamo tugu. A kad je korisno? Kada nas pokreće pokajanje zbog greha, ta tuga. Ili vatrena želja za savršenstvo. Savršenstvo u Hristu. Ili sagledavanjem budućeg blaženstva. Ta tuga je korisna za nas. A to je što je starac Emilijan definisao kao radost. Kaže ovako, radost, čovjek bez radosti je odvojen od Hrista. Odricanje njegovo od sveta je lažno. Šta god da uradiš, čak i pokajanje tvoje i ljubav tvoja nisu istiniti ako nisi radostan. Kaže ovako, neki primjer. Kažeš da me voliš, a sutradan kad ja odlazim tužan si i plačeš. Ljubav tvoja je bila jedan takav samoljublja. Uzbrukanost koja individuje, podizanje idola samo na sebi, odnosno varka. Vidite kako se mi varamo, često mi mu kažemo da volimo nekoga, u suštini mi volimo sebe, ne volimo njega. I to se pokaže u tom smislu odnosa. Ja sutra odlazim i ti si tužan, ne zbog toga što ja odlazim, nego zato što ti ostaješ sam. tu je prema. I evo završavamo s ovom mišlju temom, jednu misli jednog svetogorskog starca. Kaže ovako, odnosi se na radost. Evo kako ćeš znati da li si žrtva nepravde drugih ljudi, zavisti, okolnosti ili bilo čega. Ako si prava žrtva, imat ćeš radost. Veliku i nepomutivu radost i mir u sebi. Ako se gužiš u nepravdi koju ti ljudi ili život nanose, upamti dobro. Ti jesi žrtva, ali žrtva svoga karaktera, svoje sujete, samoljublja i samoživosti. Prava žrtva se ne osjeća kao žrtva. Ne osjeća da je ona ta koja trpi nepravdu. Žrtva svog karaktera i egoizma osjeća uvek bol. Nju uvek nešto povređuje.
Povredljivost je parametar velikog ega. Prestanimo da sebe zarobljavamo samoomanom, da mi stradamo na pravdi Boga. Umišljene žrtve nikad neće imati radost života. Svako od nas može da se nađe u ovim rečima gde se nalazi. Je li žrtva svog umišljenog ega i svog samoljublja ili ima radost odnosa sa Bogom, istinske radosti koja i kad gleda na ljudima sa strane strada ili gleda na sopstvene očima strada, ima radost. To je moj odnos sa Bogom. On mi donosi radost. I onda ne može ništa da. Tako su živjeli hrišćani. Tako su išli na mučeništvo, tako su stradali za Hrista. Sve druge besmisleno. Zašto bi mi stradali za Hrista ako nemamo istinsku radost i ne osjećamo večni život? Znači, ko je lud? Samo ljudi mogu da jedan strada tako. Neki mazohist. Eto, toliko. Ako ima pitanja, možemo pitati. Ako nema pitanja, ja teram dalje. A sljedeći put napravit ću pitanja bio. Morate ga pročitam, pošto nisam ne pronašla. S obzirom to da ste govorili da je u stvari ugarski izbor, kažem, biraš i sam si kriv za to što povate razjede ili šta od tiče. Ako imamo, kažem, pored sebe osobu koja je već dobro razjedena tako dobro, mislim, moderno, rečeno nedepresivnu osobu, ko to ne prepoznaje i ni na koji način ne pokušava da se sve toga iščuvaju. Prosto smatra da je to njeno stanje prirodno, legitimno, jako nesrećno. Uvijek je tako. Da, mislim, Znači, sam. ljudi koji se trude da se bore, u ovom slučaju. Mislim, da li, kako da kažem, s obzirom da ta bolest razjeda dušu, pa onda postaje nesposobna da uživa u kvalitetu života i ovo budućega veka, da li molitva za takvu osobu može da isceljuje mimo njenog bojnog dejstva i dviga da se tuga okontriše, da se tuga prevaziđe. Da. U tom smislu molitva priježnih crkve može da bude celo za takvu osobu koja sama svoje duši voljno šteti ili sve unište. Dobro pitanje. Dobro pitanje. Skoro sam nešao na odgovor na to pitanje. Sveti Simeon Novi Bogoslov ima jednu besedu svoju koja govori da nema. Nažalost, na naša očekivanja. Ne može Bog da te spasi ako te ne vidi. O tome se radi. Bog može sve. Suštinski može sve. Može da postakne čoveka da se pokrene. Vidite, tome jeste stvar. Što Bog ima i tu moć. Da podstakne čoveka da se pokrene. Ali ako on neće, Bog neće mu to pokvariti. Tako da molitva ima učinka. Ali Simeon Novi Bogoslov kaže ima 8 pristupa molitvi. Da moramo da znamo šta se molimo, za koga se molimo. Da budemo svesni toga na koji način se molimo. I za koga se molimo. Znači on pravi nekih 8 pristupa tome. I da mi, ako se molimo, moramo da znamo svih tih 8 pristupa, da bismo znali kako mi molimo prinosimo za neko. To može neka druga tema, interesantna o tome da se govori. Ali, jer Bog bi bio nepravedan ako bi to mogli tako. Onda bi svi mogli tako. Sve nas briga, Bog će nas spasiti. To je jeres. To je Origen i njegova jeres katastrofa. Ne može. On bi bio nepravedan. Onda bi oni koji se podvizavaju u Bogu, u Hristu, koji su podvile žrtve, mučenici, svi ovi sveti koji mi čitamo žitima svetim, šta bi oni rekli? Pravo, što smo se vi podvizavali, mogli smo i da se ne podvizavali. Ne bi bilo pravedno. Ne bi bilo pravedno. Ali ono zašto Bog nije nepravedan u tome? Zato što Bog vrlo dobro zna što nam je dao. Kad se stvorio, kad smo postavili ovo sve je došlo, mi ne znamo šta je kome dao, ali on zna. I mi grešimo u tome što tražimo nešto od ljudi koji nemaju to, Bog zna da nema. A mi očekujemo, čak i od sebe, tu najviše grešimo, tu razbijemo sebe, tu nas djavo nije. Od sebe očekujemo nešto što nema i što Bog ne traži od nas. Tu nas razada najviše.
Ne čujem. Kad se molimo za nekoga da ga Bog prosveti, da li je to taj onda podstat možda od ovdje što se svi rekli malo, da se pokrene? Da možda prosveti na Gospoda. Pa, jeste to, ali ja mislim da mi u većini slučajeva bit ćemo da nekog prosveti Bog, a nama je lično potrebno prosvećenje. Tu je, mislim, više stvari. I mi čak i to možemo iz egoizma da govorimo. Takve stvari. Druga stvar je istinska molitva za čovjeka. To je sasvim druga, dubinska stvar. Patnja i ljubav, mislim, kao ja se molim za neko, evo jedan primjer čovjeka, može. Ja se kao molim za njega i kao evo ja se molim za njega, a kad on meni uzvraća lošom naravi ili nekim događajima, ja ga mrzim i to me povređuje. To je licemjerje. Ne molim se za njega. Jer da se moli iskreno za njega, onda bi ga trpeo. To je... Hristos na krstu stoji. To je naše raspeće. Mi moramo to raspeće da uđemo Hristovo. Stoji na krstu razapet. Ali gleda dole i moli se kako će majka, kako će vam bogoslov, kako će učenici, kako će ovaj svet, kako će... To je ta ljubav. I ta sila nama dolazi od Hrista. Nije to... Tu su odgovori. Tako, prvo moramo sebe da očistimo, pa ćemo onda vidjeti drugog da čistimo. U tom smislu. Što te poručujete kako da se pravimo za majku, koju volimo majka, ali to je iskušenje tuge, ali neko drugo iskušenje ima žena koje ne vidimo, a ne vredi da se raspravljamo sa majkom, sa roditeljima. Ako nećete slušati, molim se Bogu da umre, pa kad umre, morate se sam da rođe. Ako nema drugog rešenja, može uspije, pa ćemo da se molimo za njih. Šta će? Šalim se, ali ostalo. Da, hoćemo da bude tačno. Pa molite se Bogu, jednostavno da Bog, što kaže, vašu dobru namjeru otvori kao što sam rekao, da Bog prosto nadahne čovjeka, blagodat Duha Svetog, ona je velika reč, ukačtek, ne ulazi čovjek i nadahnjuje ga, priziva ga u večni život. Svi su ljudi prizvani na to. A sad, on se sad ne krštava, možda će se krštiti kraj života, možda će srediti nama, ne znam nikad, kad je Bog odredio trenutak, kad će on da se otvori u tom smislu. Zato treba da budemo postojani u tome i da pokazujemo delatnu ljubav. I on će to tako da najbolje da razume čovjek. Ako budemo napadali, ispopadali, još gore ćemo napadali. Mogu ja za kraj jedno pitanje. Već sam ovdje kraj, možda još neko nešto smo skoro razgovarali, tako postupak se sumira utisci, da nam mijenju mišljenje i tako dalje. Gdje je neka mjera i granica između ovoga druga, da čovjek u evanđelsko ištite najprije carstvo nebesko, ostalo će vam se pridodati. I toga što smo skoro preći negdje kod nekoga od svetih otaca i kaže imajte slobodu sa Bogom, razgovarajte s njim, pa ištite od njega čak i neke svakodnevne stvari koje vam se prepriječe, one ćete bliže zavapiti nego njemu. I sad, gdje je neka mjera u tome da ne budemo u krajnosti jednoj ili drugoj, čime čovjek da se orijentiše i vodi, da ne bude prosto da ište samo u zemaljske neke stvari, svakodnevnice sa kojima se susreće, i opet s druge strane, što možda bilo idealno, da samo išle Božje carstvo, ostalo i dobro što je događa. Pa čovjek treba da bude pre svega iskren. Treba da bude iskren, da ne bude licemer u smislu. Ako ja komuniciram sa Bogom tako što trgujem sa njim i kažem daš mi dati, onda neka tako ide. Jer to je jedan proces duhovnog razvoja. Od roba, sluga do sina. Znači, svi prolazimo to. Neko se zadrži tu, neko dugo bude tu, neko, da kažem, ostane na tome. Ne uđe u dimenziju odnosa sinovskog odnosa. Kad dođeš u odnos sinovski, tebi više ništa ne treba. Suštini.
Ne tražiš ništa, nema potrebe, ne tražiš jer vidiš da ti Bog sve daje. I onda su slobodni. Do tad, ili krećeš iz straha, te pobuđuju da mnogi se straha mole, znači robovski rob se boji da ga Bog ne kazni i on se tako sve radi iz straha da je ovo, da je ono vrni ovdje, pomeri ovdje, to je neki magijski odnos. A sluga on daje za platu, znači odradimo kao ono, trgujemo. Ajde, uradimo ti to, pa ću ja tebi to. Bog nije sebičan, znači da nam ispodi. Zato da bi nas utvrdio veri. I kroz to treba naša vera da poraste, polako. Naravno, neće nam ispuniti ono što nam nije korisno. Možda mi se uvjetimo koliko hoćemo, ali neće ispuniti zato što nije dobro za nas. Jer on hoće da nas uvede taj sinodski odnos. Da otvorimo srce, da ga primimo u sebe, onda više posle toga nema potrebe. Sve nam je dato, sve će nam se dati. Zato imamo cijelo život. Ali treba da znamo i da prepoznamo, kao što sam rekao, mi moramo da pratimo to i da prepoznamo gde se nalazimo. I na osnovu toga da dejstvujemo svojom voljom nešto prihvatamo, nešto odbijamo. Neće niko umjesto nas, ne može umjesto nas. Bog je postavio, to je ta sloboda. To je ta sloboda. Mi moramo da govoriti koji se pokreće. Ne stavno čekamo da neko drugi to završi. Sad će ovaj, sad će ovaj. Neće. Samo da ne bude ono nejasno ovo pitanje koje je bilo, da ima smisla da se molimo za našu bližnju i tako da koji su u nekom određenom problemu. Sigurno da Crkva Božja je ta koja treba da se moli za sve ljude ovoga svijeta i za svakoga pojedinačno, ali samo da se ne molimo Bogu za nekoga po našoj projekciji. Ono što mi mislimo da je nekome dobro, a taj neko recimo u određenom problemu u ovom momentu nama se čini da je to njegov najveći problem. Možda nije. Možda je njegov problem neki drugi, dublji, ali se manifestuje kroz određenu neku slabost. Mi imamo neke svoje slabosti. Nego da se prosto Bogu molimo, da Bog njemu da pokajanje, da mu da rekli načina da taj potencijal, što je makar je rekao da svakome Bog da potencijal spasenja, svi smo prizvani ne samo na spasenje, nego na svetost, da budemo, što bi rekli, sveti u ovome svijetu, da se molimo za naše bližnje, da im Bog da, jer to pokajanje, da bi oni mogli da vidite svoje slabosti i da se oni vrate na put spasenja. Jer prosto, mi se nekad molimo za nekoga, da Bog njega skloni možda od nečega, a možda je baš njegov Hristov. Možda da on to nema, tu slabost, ili tu nevolju, ili tu nesreću, možda bi još više potonuo i izgubio si ko zna što bi nego se molimo Bogu Gospodu, spasi ovoga i toga, po milosti Tvojoj nađi načina da dođeš do njegovog srca, da se on reumi, da se ispravi, da se vrati na put pokajanja. Svaki ima svoj krst. I prosto, ali sad, po ljubavi nekoj našoj, koja nekad zna da bude sentimentalna, a možda nekad i ovo što je nekad kritična, koja projektuje kako bi mi voljeli da vidimo našega brata, sestru, kuma, rođaka, pa hoćemo da ga oblikujemo, da to onda ovo što kaže smakar da bude naša sebičnost, da mi u stvari u tom čovjeku tako koga volimo, mi imamo prostor da se mi ostvarimo kao ličnosti, a ovo što Crkva je Božja sigurno prizvana, hoće da se moli za naše bližnje, ako nećemo mi sami, i za našeg brata, i kuma, i rođaka, i komšiju, i za znanoga, i za neznanoga, ali da se ne molimo ono što mi mislimo, nego da kažemo Gospode, taj i taj je u problemu, pomozi mu da dođe do pokajanja, da on vidi taj svoj problem u Tvojoj ljubavnoj milosti, što je starac Pajsije govorio, kao dolazi vrijeme, odnosno biva vrijeme kada mi svojoj djeci pričamo o Bogu, a onda dođe vrijeme kad ti ljudi, ta djeca porastu, onda dođe vrijeme da mi kao roditelji, da duhovni, da li fizički, treba Bogu da govorimo o svojoj djeci. To je ta upravo molitva, koja mora da bude, da prosto, a ona će da nađe, Bog će da nađe načina kako će nekome da pomoći. Jer to je naša odgovornost nekako se može. Zato se sigurno da poslova koji daje odreći da mi moramo postano svesni da znamo za koga se molimo. Postoji 8 nekih kategorija u kojima kažu da svako treba da smestiš negdje tu, da bi znao način koji se moliš za nekoga, to je važno, to je moja samosvest, ja moram to da naučim prvo. Jer, pazite, postoji, kako postoji telesna pohvata, postoji duhovna pohvata, koja nam se, to se zove napadi sa desna.
koji nas se prave kao dobri, ali su isto demonski stvari, u tom smislu. Kao ja se molim prosvetio onoga dana. Ma prvo treba se moliti da prosveti Bog mene. Ako se molim za njega, ovo je demon svesti, Bože, prvo prosveti mene, pa prosveti njega. A ne njega da prosveti tako. Jer to je isto kao osuđivanje. A krije se pod plaštom kao to prodane. Isto ga osuđujem. Ja ga osuđujem i kao molim se za njega. Ne vidiš to. Prosveti mene, pa prosveti njega. To je pravilnost. Jer onda će imati pokajanje, istinsko. Da ja vidim, da Bog prvo prosveti mene. Ovo što otac se obraži u mene. A što da se molim? Šta da se molim? Možda treba, ne treba da se molim u smislu tomu. Jedno delatno trpljenje mi treba, veliko. Daj Bože meni trpljenje, da ja mogu u njega da trpim. Kao ima jedna misla starca Miljana, kaže, mi kaže često se molimo da Bog promeni našu životnu situaciju. A on je kaže upravo pogrešna stvar. Bog je upravo poslao tu životnu situaciju da ona izmeni nas, a ne da nas se promeni. Ona treba nas da promeni. A ono što je istinska delatna ljubav, to je ono što među sobom možemo da ponesemo, da pomognemo jedan drugom. Tako, se razumemo? Objasnite malo o suboći u Hristu. Nećemo više završavati polako, nećemo više. Ali to je započeo To ćemo drugi put. Da neko nije osjećaj, ono stvar jest. Drugi put. Imali smo dosta darova i pouka, što pokazuje da je ovo predavanje nekako smisleno i važno. Bilo jesu ova pitanja koja su se razpucala na kraju predavanja. Mene su čučili usta. Dakle, hvala nekad je na ovom elektroću i na posticaju vas. Ne moramo mi sva razmišljanja naša večera svodi da završimo, idemo kući sa njima, pa ćemo malo o tome i Ljuban, što kaže narod. Hoće, hvala vam još jednom na ovoj gostita, da se susrećemo u radosti. A naredne subote predavač će biti rektor Bogoslovije Karlovačke, otac Jovan Milanović, dakle. On je već bio ovdje gost od nas, pa kada ga pošćavamo i će nas uvijek temu, pa u isto vrijeme sljedeće